kumsom liam ta a obok high school bus tan lo langin hongju le hoyang te chuan a in ep che in ba san changa hoyang chuan hongju chu hmu in a thil pek tur te nen chuan anin biak hun tur a nga hlel mel hle hongju in a run hmu ve ma in a phone a ri a anu lo ni anu chuan school bulla a thu a run soya ma se hoyang chuan a ruala ho chu a lo hnar thung anu chuan chan chen thar ka nei ti in thlathar ruala USA anin son tur thu a shil hoyang a rel ruwa chuan thil tam taka in lar nga la ahma sabera a school kalmek na chu omin hongju angai twa chuak ma saber bok ma se anu chuan a school lam chungai twa lo tur ati in a thutluk na asut le to ngai lo zia chiang takin a shil no na anin biak zo nuwa hongju in ron mu ve in a omna ngai lo om reng turin awa kongpui kan tumin atlan sun ngal chuti lain hoyang ro chuan ngoi rengina ena hongju in lo om reng tur ati na chu zom lovin kongpui kan ma in ahma abas dinga chuan alu san zo ka chu kumsom liam ta a anin hmu na nu berani hoyangan atak sana le thinlung hliam te damwa turra tiya a fo lain hongju po che chang lovin a om ngai na om renga hoyanga phone vibrate a chuan har chuak thutin hoyang chu anem son dora ishat nai hlawem ni ti pa a hmuya shuk lain hoyang chuan ital son thei renga lom ati a hongju chuan thil thlengin a thon lutuk wang ti in a chang ve le ngal chu tiang zonga wang to lo tur ra a hole lain hoyang chuan ka wang hleinem tuna le kumsom liam ta po khan ahma khan ka du che a tuna po ka du thau che soi chhuan nan hun ka du rei hle mai ati a hongjui tholawa a rei lutuk chu thoturin a shil a thozui ngal hok bok hongju chuan ahma le tuna po a du lo thu a soya tunma thila kha chuan I changna viau po ani mai thei ma huna ta ni ro chiangam lutuk do su hoyang ana ti chuan chian an ni alo chuan lama kanin kes kha chian anin kes ngayem ni ti in a chuk sana a chuk ma in ngai to na huna pek tho soin anin kara chuan chian satlia nge engma a lo zok she chang thwai turin a shil heiji po in gyang te ka mu rwalin biak ngei tumin akyang lo thlen hun chu a nga ka a phur to viau lain gyang te chuan mulo derin a pen san dai heiji chuan a phe khok a ho tir chu pek le tangai ti she chuakin a zui nga la gyang te ke ro in a mu she ema wangin atlan chha san char chara alu na room ni nge ya sha ta a ena po heiji chuan a mu zo lo gyang te chu a bi ru da ya lo ni sangpilan ador khara puru na khemol mo lain hongju alo kala hongju chuan arilu lak pe na du awanga apurun khe tur zong chu apui vek tur thu a shil sangpilan phur taka abun sakero chuan azwam ongot anilo ti a shele ngal mase rilu lak pe na tura du ema wangin apui ve ta renga hoyang ero in mana changa asoi chwa du thil asoi chwa to awanga hlim em a hun lo mang thunga chuti lai chuan apute ya ana thona a changa run ho in amu ta dikwak lo bok nen a run thin che ho hle a hoyang ne na chuan a chol hun chung po seina tur a boy pui sakna chu head office lamin an no sakti a shil anu be mai turina ti a hoyang chuan alaka anu lung oi to lo ti a sha a anu chuan a phone call la chang do lo apute a chuan US salet phot mai tura ti in atna chu zwal a bai pui fel nuwa a ngeta korea alet le mai turina shil ma se hoyang chuan hongjui nen anin kara fel ma chu US pan mai atum bik law bek uk chuan ana thona lama mut fu lo sa nen hoyang chu in shik thak nang taka manga a first laugh a boy pui dan chu a house wi shep ringot hoyang ero in a thin chhelu tuk chu makati hle ringot thunga school lama heji po in gyang tek bek na hun cha azong ve ringa a topa chuan a mu fu ve ta hlau gyang te ka tlan chhia ta tumle po chuan theilawin a zui ve ta a heji in atuk lama ati tura zo chuan chhuan lam siam le atuma ma se heji in an period nei dan en lok vek to awangin
an ol hun a she sa veka a hnial thei le talaw dinner chi ta tum thu a soi ralin gyang tek chuan a hnar le a ma se heji in a ti lui thlata wangin a hnial le ngam lo heji laka chuan a in thla shungin a lai thei hle ringot hoyang chuan hongjui message angai chang renga sangpil hne na changjok message adung nol hongjui a restaurant a om thulo soin a thala ka lo thon hi alo ni hongjui thala ka mu rol chuan a ma a amu chu in thlak ve le ngalin phur zatin chhuak tur chuan a in siam ngal hongju in thil eila ya a phone ringai saklo chu sangpilan alo mu a carpet ti a safe chu tunge ani azot hongjui chuan tunge ani a sha lo thule thil dang tam takin a changa ma se ei tura hmuama wangin engma a sha that theilo sangpilan lem photura ati nuwa lem vek photin thil dang a soi zui da ya sangpil po chuan zo zui lovin chawkalam pana tumna lama hoyang a local mek thu a soi pal hongju chuan thlamwang po engma ei theilo thu soin a chwa san ngal hoyang a hmu she ma wanga chulai pan ani la ya a local ve tur chu a hupur hle a chumia wanga chhuak ngal chu ani bok a chwa nu re lo te ya hoyang a ron thleng ve ngala sangpil chuan a chwa cha thu a lo shil hoyang chuan hongju in a hel lui ti chu a she thiama angui mel viau bok sangpil chuan a che tangai ti a she thiama rahman na siam turin a in pe ngal basana omlain hongju chuan school no pangan ni la ya hoyang nen anin hmu na nun ber na te ami thla le ta a hun kal towa hoyang a sha jeng na te chu jun hu nen in som na an nei china wangin no re tel ve ka du china chuti la ya ami thla a mulet ve hlol chu makati zok le a phone na vibrate chur chur renga jun hu ne na chang bokin ani chhana tum chuang law basa a chuan nuwa jun huwa message te chu adong zui renga rongdum aron soi chiat na chu angai to zui rau rau jun hu chu hongjui wanga riluna in a roi hle alo ni ale khathuna ngai hlut em te chu achiara hongju in atana adanglam lo tur zia soina na te khin nan rongdum mang chu sherengin chumi den chena hongjui bia po chu ani a riluna takin hun mang mek bok hongju po chuan angai zong nei bo ruak chu a to felve tak tak to don ti in sha in kopui nei lo po in anuna mang thai ti chuan a in fui sau sawa chuti lai po chuan jun hu ne na changa message dong rengin a hwa thu te a phone na chang lo ani chuan an project a changa a pe chwa tur thu te chu ani noka a changin a thu soi te awanga ngai dam dil na te a thon bok zinga hongju chuan a yoga bein a hun ton mek te chu a ralve thwayang ti in a in thlamwana a kongka kekri wang chuan a meng chuak chiang hle sangpil ni in sangaman pha a chwa khothon puya alo soma ama chiang ni lovin hoyang le bek ukte antel ti a shila engama ma a ahnar ngal chu sangpil chuan a restaurant khar mewa a chwa chan chu a soi fe a inti thovin ama mozia chu a soi ba ka hongjui ngei po chu a hna chau ni lova ni khatal inti hlim tur chuak ve turin a shil a hnar zel nowa po sangpila beidong du lo chu hongju chuan a shil ruta a hoyang ne na anin kar chu a laklo vel vek thu a shil chutiang ani chuan ha chol ro phur taka sangpila na ti chuan hoyang a auzuya hongjui thil soi te chu soi chon ngala tum hongjui vaunan a du ba ka hoyang a laka rilro pe ve ti a sha thiama wanga limvia wani bok karnung lama hoyang nen an chuduna hoyang an a thlir rek lain ani ro in bia ka she hle sangpilen motora khala bek uke ro mangai na awanga rilruna angmaya umin a seat chu a adjust vela lo thei loin hoyang chu hongjui hnaya chhut angai pha bok nai taka chudu ni si an bo rak dik zan lo chu sangpil chuan a she thiama zo na a han zo ta hongju in chong to lo turin avaw ngal hoyang ero hongjui che dana wangin anuya za hle thunga dora kal tura andin ralin bek uk chu motor roi angmain atlan chuak ngala sangpila thil lei tur chu hongju chuan akal ve du thu a shil ma se sangpil chuan akal san nal nal hongju in chu atum ralin hoyang chuan atianga lak saka
afala anin biak thei ve le Hongjui chuan a hmania thil thleng chu thei ngil turin a hrilh ka case che khange nia ka du thu ka hrilh na che zo kha hoya ngana ti chuan avaya thei ngil vek turin a hrilh hoya ngan a thei ngil phal lo thu a soi chuan thian kan ni kha ahma a sial kan fan dun po in nuam kan tia ma se tu na chuan kan bo ruak adan tak da hi hetiang te chuan engtin nge nuam kan ti theyang ati a hoya nga ro in an dan chu nuam ati zok thu soin i ngai to na ka lwa ve ti ka shat pha a nuam ka ti zok ati thunga Hongju in chan ngai na a she to law restroom man tumin kalsan chu a rwala hoya ngan apui tur chu du lovin atyang pakhat chu ken sak turin ati a hoya ngan puya tumle po chuan a hnar chiang hle restroom a hlan chuan a ril ruwa changa hoyang da bawa hun nuam tak mang turin a in fui thale sau sawa kar omna thlen ve rualin aman a khaldu thu a soya changpil po in zan lama ana thona awanga a chawa wangin chutianga a khala du chu alom hle a kar hnung lama lu chu a rwal ma se hoyang chuan khalti ratum law Hongju in experience anga zia soin khala tum viau po in a hnunga thu turin ati a Hongju poin hnial zui law ma se a thlen ma in bekutan a thlen khala nisa chuan lamin a hnunga alu khalmak sheviau ma se hoyang a hnaya bok chuan a chule a motor khalpa a hoyangan walnut cake alam chu Hongju chuan a pe ve maya ma se hoyangan ama eitum lava baraphuti a sha chuan a ngei ru hle a phor ve maya ma se barngam thlot lovin a mom zui dai walnut chu pakhat che abang to tia hoyang pe ka tum chu alo ang le a i ei lo chuan ke eyang ati ta ka chuan hoyang chuan lom lo rut takin ama chuan e eya chutiang lampang korea omthin iwe sa omve lote a soipa in Hongju chuan chung ho chu ei tamarut zui bok chuti lai chuan message dong chhun zom renga junhu ne na chang bok lo ni in a har film to ti sha takin zan lama athil soya te ngai dam lo dil chu ni in chumi ral chuan an na chung changa pa ngai taka in mu a rut bok Hongju chuan chang lowin a en liam le topa an ria na turan thlen ral chuan an phur tlang hle a Hongju chuan a chhunga en kwal vela hoyangan an ma motor te a boy pui fel lain sangpil te ero nga kwai cha turin le an pahnia hun tholan nei na turin anin thiar fil him le ngal Hongju chuan an zinga kal ve tur ti in ama na boy pui thei thu a soya hoyangan a kut chela an pahnia kal ve ro chu a hnial rang hle ama a ti vek tur ti in ruma chuan alu san da ya heiji besuin thleng ve thwai turin a shil heiji chuan hoyang chungchang soipui atuma Hongju in a hwat thu a soipo chuan a nuya za hle gyang tek chu in shwai tir don ma se zanan rak don ti thu a shil mia lo ti chu a sha chuak zui bok sangpil te omna lama an pani chuan an kal ve le tangi nge a sangpilan hoyang ha kwai cha puya asom chuan alo phur mel lem lo hle Hongji kianga om chu a thlak hlel mel zok viau bok ma se kal tura an ti tlata wangin akal ve sha ma Hongji chutna bula bek u chu amu thule na sa hle to an na tho na lama an manager Miss Bay chuan ronbia in an project boy pui thar tur chu an boy pui chunga junhu ne na mun khata thok turin aron shila Hongju chuan nya tu ma se nial na hun siam sak lovin Miss Bay chuan a met top zui ngal Hongju manager chuan Miss Bay lo mu in an project a chuan junhu chu arin tlak don lawa a sha ta wangin rahman na thla ka rota ma se Miss Bay chuan chu project she chiang tu le lothin tir thei tu chu junhu le Hongju ite an ni ti chu a sha chan tlat wangin thu dang nei atum lawa an thil ti thei chaber ni ya anga ya an pahnia thodun tir ngei chu atumani hoya ngan sanga aman thei big lutuk chu sangpil chuan makati hle a aklain pakhat sangaman la ya thlir bak experience anei lo ti a shat la ya chutianga aman ol sambik chu makati in thiam lo anei lo tak zet ni in a sha a ana tho chungchang soipuin a le le hun tura zota hoyang chuan restaurant a hondonin anuin engtin nge ati zot ma supportin sangpil chuan thil dang ti tur ngai ven zok tur ati thu chu asoya
Hoyang chuan anu in angai dan zot masalawa ati tura ro man fel sa vek chin thu chu asoi ve bok sangpil chuan thiamanga ema wanga ti ber tur shelo ni in anga ya ma se hoyang ero in ama theina a ngei po thu anei lo zia a shil thunga hongjoi chutna ro ka mu chuan azong kwala a mu mai lo an ra le lama mi chu sangpil chuan hongjoi nia sha ina awa tui phone nai tia awin le turin a shil hoyang chuan anga kwai te kal sanin hongjoi omna lam chu apan ngal hongju chuan engi mutal man ve tumin tui chu a hnaya atluk swal don lai takin hoyangan a chel man hlau bok hoyangan le tarot na chu nyalin athil man du asoya hoyang chuan let le arot chung po a ama aman tum chal chu aman sak ta nge heiji te pani po midang omna laman pan ve meka a unaw nu hne na changa phone call dongin a unaw nu chong da na chang chuan gyang tek chu a unaw nu ne na blind date nei turin apa in alo be ve alo ni phone da nuwa gyang tek chu azo chianga a chan po ama a apa nen anin biak na soidana tlanglon turin asoma ti a mase a unaw nu nen in muti ratum zo ka ni ti a shata ka chuan alom che lawe I thalak min ti la ilan thatna min lo thon la ani lo po in toipui kama inin huna kan la chop mai don nya ti in a phur lo mel hle a ngang tei po chu a in thiam lo mel viau bok hoyang le hongjoi te chuan an thil man khom te ho chu hongjoi lukhuma da zelin an hlim dun hle hongju chuan octopus ke sei chi an man ma chu le ta do lawa alukhum chu da in octopus niya asha chu ama ngeya man tum ve a mase a po chwa moi theilo awangin hoyang chuan a puile an po na lama a chwa rual chuan an balance lawin an tluduna hongju in a cha imzo pa a en chuan anin en nai hle ngoi renga anin en nuwa hongjui chuan a moi hup sakin a thau zui ngal octopus an hlau dai ti in thudanga soi zui bok hoyang chuan nichin khan min ki situmani tiro ti in a fiama zalo zatin anui khum ringot hoyangan a minga kauralin katum lau ka ti chu atile ringota mase hoyang chuan alukhum omna azo zo kalau ni a omna asoi ruala alo om to si lo wangin atlan chengal hoyang chuan ha taka a chhar khom te an ni angin man le vek turin hongjui chu awa hongjui chuan ngai dam dil chungin atlan chha san dai thunga chu eina mun turan thlen chuan heiji chuan purun vara lo deng sok soka adeng na buk nen a thin rim ti an sha thiam ngal vek hongjui chuan kai sang thuain a chwa pui ngal heiji omdan an soina a sangpil chuan a bel pahluin arin omlo san chuma a thin rim bak a shat ngai lo thu a soya gyang tek chu alo in thlashung ve hle ringot an boruak ti chatu nia in ngain ngai damadi hloma ma se sangpil te chuan mipa an ni angin an en liam thei hle thung heiji omlo ta ka chuan sangpil chu hoyangan a pui ve le thunga hongjoi ne na heiji chuan a hlim lo chan shilin gyang tek ne na anin biak dan te chu asoi veka an le in kop me lo ti a sha chuan hongju in makati hle heiji chuan hoyang kha keima wangin inna rang ti ka hlawa chu wangin dot ka shil che ni kha hoyang ai te chuan nangma ka du dai zok ati a gyang tek nen an chan chin bok soi le in chulai mun an thlen ma chuan konga an ding koi le alo ni gyang te kan apa in a u mutura ati na a nar thu a soi nuwa heiji chuan amma ne na chwa du na du em azota gyang tek chu a chuang hle heiji chu a duru ve thawa ma se arin lo lutuka chu tiang thila sha chuan pa ngai om tir theilawin heiji chu alo nar chiang hle hi alo ni heiji chuan a be se ang chan na a mu lo wangin chu tiang chuan a khosa hi alo ni a hoingju in engtin nge gyang te ka du dan ti te azota a chan thiamang ang chuan a soi chonga an chan dun chuan anin kom ta renga ina an lu le rol chuan zanji an lo pe fel ve che a sangpil chuan ei hun an sha ati hle gyang te ka bula heiji chu a thu a midang an chut fel nuwa hoyangan a chut na tura po chwa sa a chuan hongjui pu a thu ve ngal bok an ei ma a heiji in thala ka rot le chuan sangpilan aning le hle to bok hongjui no pan la ya lo langa
zan ni in ama enkol tu anu in a chhuah san chu hrai ve turin a nge na chuti lai chuan ani ron chhuak ve le in hrai turin a ngen ve le a anu ang chen ani po chuan a kal sana airport lo lang le in junhu kal tur chu a aw lom loma a chan du lo wang chuan a hwai sen na som kho min ngei om takin a aw mia junhu po chuan makati hmel hle kamumanga voi khat maron in lan to su ti in a aw zuya ka ti ya ho yang lo lang ve le in ti nge kamumangai lo lan ve a ti in a zot hu bok ingai zong nei bo ra ka chha ta wangin ka hlim ema ho yang chuan lo ti ho yang a bung ruat te a mu ta ka chuan kaltum na aneyem a zot mindang lawang ti ya kalin a le hoile rwal chuan kakal tak tak angem ti in a zot le a chuta chuan hongji chuan amumanga changin a har chuak zuya akal don thote chuan tinge Mizo kher le ti ya phun chuak no no in abulamu ve heji chu tho turin a ti a tok chuan an siama ngai thu a shil ma se heji chu mu tur lo om to lo tho chuak in ate kwala ma se tu ma mu turan om lo heji te pali chuan sioran pan dai to alo ni gang te po chuan a chan te bula om chu nuama ti thu a soi ve a heji in la chwa ho le a rot na po chu a nyal ngam lo chu ti la chuan be ku ka phone a ri a mu chuak lu tu ka chan la in a mi bia ka wang chuan a har chiang hle a u nau nu hoi yang anu chuan thu poi mo takaron soi ti sha takin gyang te chu chak thei ang bera khal turin a ti a hongju chuan heji abyak tlang thei si lo wangin she oma ti hle chulai hmuna chuan ama chawin an nu chhata nia angai mana mi lo lu thoma sha dral chuan a pan ngal hoi yang a mu chuan midang omna a zota selan pan vek to ti le an na awanga ho ma an ni thu chu alo shil ani ke ni ve hi hongjui na ti chuan hun an nei thu soin I chol hun ala ni lom ni ati saka ho yangan anin tura leite phorpa a anom dan tura soila in anung lama chang chuan a thlir renga amumang chu a she chhuak bok kal lo tura ati chuan ho yang po a chelai to pin hongjui mu thei turin ain siam rema a thil soi chu a zot non le US let le turin ka du lo che hongjui chuan ati a ale don lo thu chu a soi ve nga le I thu soi sut le suang che ti in hongju zok chuan a nei ma sa a an mani du thlan na ve ve in anin fop ta bok